organisateur wa ino miasu kalia ya Pascal Maluka kameneka président Bodo Wika ni vice-président wenu Bernard Somona. Unakabashi chamwene wakungumbata Unakabashi chamwene wakungumbata Oyoso hilembu Kulo mbuge yeye nali yami Amandu bwane Kulo mbuge yeye nali yami unakaboni biza mwita meya mwita katabi ambo haushuko hanjika sina heta ulo yena ba mungu bindi chene ne mzondela kaso so chene matunu wa meya Kafulamine kumeneka mama igeti ya mbenu ana mapowe kanya benu na malunga yuli mukanya na malunga tonche no anyika chimwe makulingila cha kwini bakubombesa sasa betuku kumbata ka aye ukonseli wa matu na meya Kafulamine kumeneka salva onem kameneka mama gone jar et famille Mama Emerance Baji Mama wenu kahembe masa pinjira kutumira moyo unji Kafulamine kumeneka president wa assemblée tata kamwenye mataila Chimenge Sapasa